Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli na kanal F1 Ring. Večeras ćemo nešto o novim frazama, terminima u Formuli 1, novoj motornoj formuli za 2031. godinu, tehnički direktor Red Bulla, maltene Pierre Vache pred otkazom, prinudna pauza i tehnički direktor Ferrarija Enrico Gualtieri najavljuje za veliku nagradu Belgije novi motor Ferrarije koji će biti, verovali ne, za 50 konjskih snaga jači od Mercedesovog. Da krenemo sa novim frazama u Formuli 1, ili starim ili novim. MGUK, to vam je poznato, skraćenica za motor, generator, jedinica kinetičke energije, ključna komponenta hibridnog pogonskog sistema. Tokom kočenja ona pretvara kinetičku energiju u električnu energiju, generator, i skladišti je u bateriji koja se nalazi između vozača i motora s unutrašnjim sagorevanjem na podu svakog bolida Formule 1. Tokom ubrzanja MGUK deluje kao elektromotor isporučujući dodatnu snagu zadnjoj osovini za, kao što znate, 476 konjskih snaga. Ja volim konjske snage ili 350 kW. Modus za obilaženje, overtake modus. Ovaj režim zamenjuje postojeći DRS, drag reduction system, to je podesivo zadnje krilo, koje je bilo do 2025. godine zaključno. Od ove godine vozačima koji su na manje od 1 sekunde od takmičara ispred bit će dozvoljeno da aktiviraju dodatno povećanje snage, slično preticanju, bilo odjednom ili raspoređeno po krugu, kako to vozač sam odluči. Boost mode, dugme na volanu, omogućava vozačima pristup punoj snazi motora sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotora u bilo kom trenutku, na primjer za napad vozača ispred vas ili za odbranu da pobegnete od vozača koji vas juri. Međutim, elektromotor isporučuje punu snagu samo do 290 km/h ili na startu od 50 km/h pa nadalje. Kad potrošite električnu energiju, bit ćete sporiji do kraja kruga. Recharge, harvesting. Da bi napunili bateriju, vozači moraju da prilagode svoj stil vožnje, što je izazvalo žestoke kritike, posebno od strane Maxa Verstappena. Punjenje baterije moguće, na primjer, tokom kočenja, otpuštanjem gasa na kraju pravca ranije nego obično, to je ono poznato lifted coast, ili u krivinama korišćenjem samo delimične snage, znači ne pedal to the metal ili papučica gasa do daske. Clipping, poznato i kao deration. Termin oslabljanje snage, također poznat kao smanjenje snage, odnosi se na proces u kojem se izlazna električna snaga automobila smanjuje ili čak pada na nulu. Da bi se upozorili vozači iza, crveno zadnje svjetlo mora da trepne jednom kada je izlazna snaga smanjena ili 2 puta kada je izlazna snaga potpuno prekinuta. Ove godine se mnogo pominje super clipping. Iako vozač i dalje potpuno pritiska papučicu gasa, automobil se ne pokreće punom snagom motora s unutrašnjim sagorevanjem. Umjesto toga, deo energije do 250 kW je dozvoljeno prema propisima, se dovodi u bateriju preko MGUK. Aktivna aerodinamika. Od ove godine vozačima će biti dozvoljeno da spljošte ne samo zadnje krilo, već i prednji krilo ili spoiler, bez obzira na rastojanje do automobila napred ili ispred. Međutim, spljoštanje aktivna aerodinamika je ograničeno na određenim delovima staze, to je FIA propisala unapred, u zavisnosti od vremenskih uslova, bilo da su mokri ili suvi. Zona aktivacije visokog prejajanja. Krila se mogu ispužiti kada su uslovi suvi. Ispužiti znači oboriti i smanjiti na taj način otpor vazduha. Kad gledate s prednje strane, vidite, nemate onaj osjećaj da je krilo za spoiler ovako zakriljeno, nego je praktično skoro paravan. Ako pada kiša i staza je vlažna, samo prednje krilo može se spustiti u takozvanim zonama aktivacije niskog prijanjanja, jer poznato je u krivinama uvek zadnji deo hoće da izleti i to može da dovede vozača u opasnost. Mod za vožnju na pravcu odnosi se na spljoštenje
prednjih i zadnjih krila kako bi se smanjila sila potiska i postigla veća maksimalna brzina. Aktivna aerodinamika može se koristiti samo na unapred definisanim delovima staze, ali bez obzira na rastojanje do automobila ispred, kao što je to bilo slučaj sa DRS-om. Mod za krivine odnosi se na normalno stanje prednjih i zadnjih krila spojlera u njihovim zatvorenim položajima. U ovom podešavanju, koje je također obavezno na početku trke, iz bezbednostnih razloga, automobili imaju maksimalno moguću potisnu silu, znači najveći aerodinamičan potisak. Budućnost motora u Formuli 1 bez hibrida. Uskoro, 9. aprila tačnije, sastanak FIA i šefova timova će se raspravljati o sljedećoj motornoj formuli, najvjerojatnije za period 2031. godine. Početkom ovogodišnje sezone F1, Formula 1, procenat hibridnog dela je praktično utrostručen, poznatih 476 konjske snage ili 350 kW. Prostor za skladištenje energije ostao je ipak mali za toliku snagu i vozačima je na raspolaganju u kratkom vremenskom periodu. Mnogi vozači se sada žale da umjesto njihovih odluka umetnost vladanja Formula 1 automobila i spremnost na rizik ne dolaze do izražaja, već sistem za upravljanje energijom je preuzeo kontrolu. Nova tehnička pravila podelila su vozače u dva tabora. Jedni su oduševljeni novom tehnologijom, ajde da kažem Lewis Hamilton, a drugi su veliki kritičari, to je poznato Max Verstappen. Za vreme kada, i oni se vraćaju u neku dozu nostalgije, za vreme kada je bilo daleko veća tehnička raznolikost, veća buka motora ili veća razlika u snazi. To je ipak bio sastavni deo prve turbo ere bez hibrida krajem 70. i do druge polovine 80. godina 20. veka. Iza kulisa su počeli da pregovori o potpuno novoj motornoj formuli za period posle 2031. godine. To bi bilo u teoriji ostvarivo da se ukine hibridna komponenta na pogonskoj jedinici. Neutralna goriva bez ugljen dioksida bila bi sasvim dovoljna za serijska proizvodnja bude održiva. Teoretski put za klasične atmosferske motore bio bi dozvoljen. Međutim, ne treba zaboraviti proizvođače automobila koji bi sigurno favorizovali i dalje turbomotore. Razlog sve veća primjena turbomotora u automobilima, takozvano downsizing, automobilski trend, zamena motora velike zapremine sa manjim turbo prednapunjenim motorima kako bi se poboljšala efikasnost potrošnje goriva i smanjila emisija štetnih gasova za čak 10%. To znači uz manju zapreminu, ali uz turbopunjač možete dostići pristojnu snagu u zavisnosti od ambicija automobilskih kompanija. Iza kulisa se pominje novi motor za 2031. godinu, V8 konfiguracija zapremine 2400 kubnih santimetara sa turbopunjačem. To je trenutno važeća motorna formula u IndyCar seriji, američki pandam Formula 1. Red Bull, ponovo Red Bull na tapetu, opet previranje u Red Bullu. Unutrašnji nemiri u Red Bullu pominju se u prva dva kadrovska rešenja. Procurilo je u javnosti, Vaše se plaši svog posla. Francuski inženjer, tehnički direktor, rođen je 10. decembra 1974. godine, studirao je mehanički bioinženjering i počeo da radi 2001. godine kod Michelina. Ostao je tu do 2006. kada prelazi u tim BMW Sauber kao inženjer za performanse i rad na pneumaticima i ogibljenju. Napustio je tim 2009. godine, a od 2013. je u Red Bullu. Opet Red Bull. U međuvremenu danski mehaničar Ole Schack je otišao iz tima. Danac je rođen 17. juna 1978. godine i počeo je 2004. u timu Jaguar, preteča Red Bulla, da bi od 2005. do 2008. bio mehaničar Davidu Coulthardu, a od 2009. do 2014. Sebastian Vettelu. Za vreme velike nagrade Mađarske, otac mu je preminuo, tadašnji šef tima Christian Horner, odlučio je da kao nagradu da trofej pobednika
što su uradili na velikoj nagradi Singapura i uručili su danskom mehaničaru Ole Šaku. Za to vreme Danac nije propustio ni jedan Grand Prix. To se zove apsolutna vernost timu. Također i Craig Skinner, britanski inženjer i aerodinamičar, napustio je tim, radio je timovima Jordan, Williams, a u Red Bull dolazi 2006. godine kao inženjer za aerodinamiku. 2022. postao je glavni dizajner automobila i automobilsku aerodinamičku integraciju. Postavlja se pitanje da li Red Bull gubi kontrolu nad sopstvenom strukturom. Kada važni ljudi odlaze, a istovremeno nedostaju performanse, povećava se pritisak na vodeće ljude u timu. Loše performanse, unutrašnje kritike i kadrovske promjene dovode do krize. Pauza u Formuli 1. Podsjetit ću vas, ovog vikenda je trebala da se vozi velika nagrada Bahreina, ali iz poznatih razloga je odloženo. Rat na Bliskom istoku iz bezbednostnih razloga je spriječio održavanje 2 Grand Prix-a. 12. aprila velika nagrada Bahreina i 19. aprila velika nagrada Saudijske Arabije. Zamenske trke u Portugalu i Turskoj su odbijene. Cena propuštanja 2 trke iznosi oko $100 miliona američkih dolara, to je oko 87 miliona evra, koje ova 2 priređivača trka Formula 1 plaćaju FIA da bi to organizovali. Svaki tim gubi po nekoliko miliona evra iz nagradnog fonda, ali sa druge strane timovi će uštedeti na troškovima letova, transporta i hotela za svoje posade, ali i za rezervne delove za svoje automobile. Prihodi od TV prava ostaju nepromenjeni, jer će se sve ispuniti dogovoreni minimalni broj trka. Ko ima koristi od ove pauze? Svi timovi koji trenutno zaostaju za najboljima imaju više vremena i mira za redizajn delova, analizu podataka sa prve 3 trke, kao i dalji razvoj automobila. Pred veliku nagradu Majamija, početkom maja, praktično svi timovi dovešće svoje unapređenja na bolidima u svim segmentima, performansama, aerodinamika, mehanika. Velika testiranja na ispitnim stanicama, stolovima, aerodinamičnim tunelima. Na primjer, Tim Williams sa svojih 20 kg prekomerne težine, Honda sa svojim pogonskim sklopom, oni polažu velike nagrade u ovaj slobodan vremenski period. Vrhunski timovi, McLaren, Ferrari i Red Bull, će vjerojatno napraviti dosta rezervnih delova. Kako je Fred Vasseur, šef tima Ferrari, rekao, citiram, sve će se promeniti, počinje nova sezona. Nismo sve isporučili u prvim trkama, delično zbog ograničenja budžeta. Od sada će svi gurati, kraj citata. Za koga je ovaj period mana? Mercedes je želeo svoju prednost da pretvori u pobede i u aprilu. Od 1. juna stupa na snagu ovo novo pravilo FIA o merenju temperatura motora sa unutrašnjim sagorevanjem na temperaturu od 130 stepeni. Tako da će svoju prednost Mercedes iskoristiti u majskim trkama. Ostaje pitanje koliko će ostali napredovati u međuvremenu. Kao što sam najavio, nedavno je Enrico Gualtieri, tehnički direktor za pogonske jedinice u Ferrariju, najavio da Ferrari, pošto su krenuli u sezonu sa nešto slabijim motorom, ulaze u onaj program koji im dozvoljava da u toku sezone ulože više vremena, novca u razvoj nove pogonske jedinice i oni su spremali i spremaju novi motor i prema rečima Gualtierija on će debitovati za veliku nagradu Belgije. Čak se najavljuje, verovali ili ne, pazite sad, 50 konjskih snaga više u odnosu na Mercedesovu pogonsku jedinicu. Podsjetit ću vas, nešto slično, figurativno slično je 2019. godine Ferrari uradio tokom sezone, pa su ih na kraju uhvatili u nekim zakulisanim radnjama. O tome ću vam pričati šta se sve krije iza toga, nekom drugom prilikom. Nadam se da ste uživali, bilo mi zadovoljstvo da ste odvojili kanal za F1 Ring do nekog sljedećeg slušanja, gledanja, nekih drugih vesti. Uživajte, strpite se još malo, sezona će se zahuktati u maju, a onda idemo da uživamo dalje. Poštovanja još jednom. Doviđenja.